Whatalofa le tunu o le whaopopongo tātou telefou le nei fo i a solulu o si mai le whaafonga. O le asolu se funmal whaale maasina le nei o se tema o whaamaunia mai le whionga le komisena o ntanga luenga o leo leo a wapa aulongo i tino Filipo e lano le vaenga o se tasio so a komiti o le pui puinga po le security o le fontanga te itai o malo le taupulenga le maasina fou. O le awa aia i loa atau ta vale o tangata o no fuanga e lungo me poe ata i o lo whaanga solo le whaapipi ina le teimi le nei i le taulanga i vaenga o lau tongia. Whai loe le fionga le komisina o vaenga o le taulanga i o le a whaapipi ina i me poe ata e amata mai le ala tele mai le peninsula i muli nuu se ia pa ia le whalitan malo le tau mea sina. O le sau mai lalo le wati anga i mai i tau fusi le mangtolu le Hans Kyle. Le liu le tuta matau le anga e se sifo le motu i upolu. O le mepo e ata muli e ngata mai le whamacho i vaitele. Ai mai tau fusi le Hans Kyle le tuanga vale. Wha solo tu i lalo vaya anga i malifa. E whaapau mai mo li le mga wha i le loto Samsoni. Mai o le official ntanga luenga o leo ia pia. O le ātaula o mai ia mea poe ata ma whaaton tonu mai ai, e le ngata na o le fontanga te itai o malo i lona mata i tuwina, ai whapena fo i le whaawawina mō ngā ruenga antanga ruenga o leo, i le anga i le lumanai. E se furma le whanau whanga i wa tāpena e le mtanga ruenga o le soifo malo loina, e whātautei e fontanga sui usu fono le masina fau. E tofu ma whale mai le tu mau e whaanganga, i te me mo miai le fesoa swani, au leitu i natu le mahotanga se ngase pe a whai ua mo o mia, mo le wha mai e ina o tong fitinga. O le se fulma le whano o whangana whai loel te tai, o le soa komiti mo le vaenga o wha lave tu wha fosei, tanu vasa pe tone maua, e tofu lava ma le taavale ambulance, ai e le tau fia i foi, le au onanga masani le mamalu lau telo le atunu, e vala au mo ta avale nei pe a mo mia. Ino goa mo mai ta yala mo fatino mo le fontana na mata ta pena i lole pule mo tini mo fa la tu fa fose me fa na rada na ulia e sa ole le gole sa na ma tu la le pisu ta ju ta le mai le ta fi ko la o na ma ni fa wa la ko me ba le tu alo ta pena e lima i ta vale mai e onu mai sina e lima ta vale mai le Mario la Susani e lima huta vale le pule alo no na se fulu ondo ta vale ni scufa ia Venus sta vale ta vale la rafa mo ta to mo che ne lo no ina ta o lava ta bena le pule ia vale so a committee o le sui po marina vala pa cose i me venga bena ta vale e o poi la vai e formai paramedics e a lea mai mo mali sosuani Venezuela e sosuani di fatino in Auna onde taralea e o lo lava e me venga bena o lava la venga di fatino in Auna e il taglio fontana mo ina towe tapio tala au mai fontana ai ma per poi no manu ina tuwa tino Auna fatino na vesiringa foi ile faulu lungon tanga ruenga se fu maloloina ai ono Dr. Aleke Kiroma, pe ua maua mai ni vaenga whai ai siaki le malai lele, e mate tui naile au sufono le amalanga mai, wa i ono au maia le siama le monkeypox i tutono le atunu. Aina saunoa manino ai ono, e le o iai ni vaenga whaapea e pe o le teimi o le COVID-19 fruiva, sa iai vaenga sa siaki ai tangata le malai lele, na paula la tau tape nangolo iai le teimi le nei, o le tu e sea lea o se whai ngā malanga i le tasi tu, pe a whai e wha maonia, sa fesu ia e la tau whai ngā malanga i te tonu atu nuu ia, wa wha te tele le pe pesi o le wha mai. Na visilingi e fo e au telefou le whio ngā ngawhiri tō mai mano shem leo, o lo ngawha ma le vaengo whe malanga inga wha vau malo, pe ono iei se marusi anga o le tu la fone e pei o le teimi o le COVID-19, e to e wha fo iei se whai ngā malanga, na o lātu uia ia tunu e pei o na tā oa. Sau noa ngawhili, e le o iei se vaenga wha apē ma whai o na wha atino, ai o lo tu watu le vaenga soi fua malo lo ina le wha atua tuanga,
e whaatino vaenga umai o iai le lātou tau mawhai, ina ia saonga le mulu tātou atuna umai le wha mai. E whawhale tali malo le ua wha maonia mai le vaenga o lo o iai le soa komiti o whale tali malo maapitanga, o le a wha mautu wai teitai o malo le amalanga mai le whauntanga, o a lātou minista, a toai ma lātou au malanga. Whai loe le tō whātou le afoa pa te vaine pētai a te vita, o whale tali malo e au fiai le tau mesina, Return to Paradise le whanga, o le Sheraton Aki Crazy a pia, whata se ma le Sheraton e mule whanua. O le fua le komiti no lātou whiliwhilia ia whale tali malo, o le ngā whatia le no lātou tali ina se fwai numera tō tele, whapena fwoi o na whaafai ngofie le anga iane, i no whanga o le a whātou te iei whauntanga. Whai loe to le foa, mo le motu lava iei i upolu, e lua afe potu ia ua wha mao nia. Wha o popo iei ma le waa meli le o le a wha o ngaina, o le a wha mautu wai le isi silia ma le afe. Ai e au fia i ma isi waa e lua o le a wha o peopea lava le ngā tei whale o le atunuu, o waa i al malo o New Zealand au Setalia, o le ai iei le au wha leo leo fo mai, mo le ono tula i mai o se vaenga tele mo o mia ele to tele o fo mai, ai meise o le mou o fo mai ese mo lato matata, mo so o seitu ai ngase. O talafawia mai sa mo le nei aso lulu, wha manuia tele le tue fo fonga le awhenga i le yaso, wha soifoia.